Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Zašto većina ljudi doživljava kripto kao kocku? Kriptovalute su, bez sumnje, jedna od najvećih tehnoloških i financijskih revolucija našeg vremena. One mijenjaju način na koji razmišljamo o novcu, vlasništvu, decentralizaciji, sigurnosti i globalnim financijskim tokovima. Ali uprkos toj dubokoj transformaciji, većina ljudi i dalje doživljava kripto kao kocku. Ne zato što je kripto sam po sebi kocka, nego zato što je njihov način pristupanja kriptu kockarski. Percepcija kripta nije nastala iz tehnologije, nego iz ljudskog ponašanja. I dok god se ljudi ponašaju kao kockari, kripto će za njih biti kazino. Istina je da kripto može biti i najstabilnija dugoročna investicija i najopasniji oblik hazardnog ponašanja, zavisno od toga kako mu pristupaš. Prvi razlog zašto ljudi kripto doživljavaju kao kocku jeste ulazak bez ikakvog znanja. Većina ljudi ulazi u kripto svijet na osnovu tuđe preporuke, viralnog videa, grupnog hajpa, FOMO-a ili obećanja o brzom bogaćenju. Ne ulaze da bi razumjeli tehnologiju, ne ulaze da bi razumjeli decentralizaciju, ne ulaze da bi razumjeli blockchain, tokenomiku, konsenzus, supply ili kriptoekonomiju. Ulaze da bi uhvatili pump, a sve što ulaziš samo da bi pogodio, automatski.